Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini saya akan mencoba memancing di saluran irigasi. Mudah-mudahan ada yang makan ya. Yuk kita simak bagaimana keseruannya. Angkat tuh. Mah. Alah. Tegap. Yeah, strike. Mantap guys. Strike guys. Nih ikannya ikan nila ya guys. Ikan nila. Mantap. Walah, nyangkut guys. Nyangkut.
Umpan, Pak. Ayamnya diheros guys. Wih, amat strike guys. Guys, amat strike guys. Wih, mantap guys. Tuh guys. Apa ikannya, Mat? Wih, babon guys, babon. Mantap. Wah, mantap nih. Babon nih guys. Mantap, Mat. Si amat strike babon. Inilah babon ya.
Alah. Apa nih? Ah, nyangkut guys, nyangkut. Putus guys. Guys, si Ahmad tuh strike tuh guys. Situ cacing Mat. Cacing. Ayo Mat. Woi, mantap. Strike lagi. Ini irigasinya guys. Nah, tuh. Strike lagi Mat. Baru dapat segini guys. Nih. Kita coba lagi. Coba dicoba. Ini kayaknya. Dapat. Ihu. Mantap. Ya. Oke baik. Hah? Inilah. Enggak anak-anak. Apa sih maksudnya? Baik. Ah, sudah. Orang RT aku Mas, bosone apa iki? Ya, yo, strike yo. Lagi. Tangkap guys. Habis tadi ya. Hai. Strike guys. Strike lagi guys. Ya, mantap.
Nangkok amat. Ah, anak-anak Hop, 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 hop. Wih. Strike lagi, guys. Strike lagi, guys. Mantap, guys. Cucu-cucu nila ya, guys. Kurang jelas ini ya.